Kilometer hini so se ajak kiding atowar sarpi maratum thur jok towar kapang thera sai kiklem. Nele klem klete itum le klem klete. Methanga hem ke methang si chipang thir ponang po. Lason thak thak si methanga rong rup methanga towar sitame sopinso soar lopu chelakha damdera chirap chito pensi rong rupta chipang thir ponang po. Lalote kachingri lapen kachito ang theklo. Lakhain ko raponilip constituency ang kang toko langso ahawar rong pliarat idon inut chingrum si suarlo so pinso pu chipu pe pinpen toko langso rong pli ahawar sarpi maratum thurpak anutin nupake pak ot kraipen towar kapang thira sai ke klempon bangso atowar kachileng lake Gulaghat district pen Karbianglong arlo silunijan an kachileng atowar lo pusi towar ke panasar pi maratum thanpon halapu asa klembang phi kasang ing tipila pen Hudagarat rupali terangpi atumpen perangke athengno kisung kiduk alam kacethan ponke toko langso lake Gulaghat district pen kache koinot adim lapen ahoy adui adim si kedo lapen towar ke memea joine school usumaratum lokacharli kedam kebang kisung pen chenglok barla apor kache leng kedam kebang haihuya kisung thepe Lasi Karbianglong Termas Council pen Prabjin pen tokolang so waraphan nilang pontha la pen towar sitame misena towar ni pipontha pusi Karbianglong Termas Council akihoy CM Tuliram Ronghang MLA Numol Mumin MEC Pobitro Rong piaphan chunigri alam the paklang po sipini nitum ladak tokolang so nilitum sarpe maratum idoni not pen nilitum rong kipang thir asai deng ponlo lasi nilitum la towar henopik ajok nili abang ke asa hoy si klem lo asa lo ajo phelo pesen ka chipon sita me nili tum siksaktik gorme nang rap re pope nang rap lo la singi ver nang thok roi roi lamta nang patang pipe asap so nang rik pipe pe pran do lo lang a lor pon ma pon phak lo ke non ke jo nang li tum ka do ve ra tum ta thek long lo har nuk wong wang ali ki ke nili tum ke helo wing alam lo la singi ver an tan nili tum han ke nang patang pipe hala butar ke jaga hut munon amen gido tum an ke sarpi sarpu te kok tiki megbe no thong an ta dun lap nang jipu sitamen non la ka chehla towar chehla da por bang ke arlenge the ake haya tum tame nili tum han ke nang lang le det ason si nili tum che thek long ining duk pik kasi ali ki ik si nili tum ta ka chela dun kang tung lo la so ang han la so ar long ke dong roi roi ke nili tum ta dong dak lo la si bang arong rong ason hak thak si nili tum ta ali ki e ka chela ji phan ki dong dun long ji phan ke nili tum stame ining hang o lo la son si ke chela dun kang tung lo la si nang li tum ke the ke dinga tum ta la to war ne rabason te pusi ang chuning ri dun iglo ho antela pini nang tum ke claim bang kila pini sordo song mate sarpi maratum claim lo la si la ko pini asong amen do ma mate na tum adon inu rat la isarong thur jok pen la pen rong ana rong pen lo la da ke claim ke na to mane nili tum ke pini ke claim bang ke asong pupe mane pulo nili tum sorlo edoni not sarpi mar asi claim nang pun nili tum chepeng si ke claim lo la so to war la si school ke dam ke bang usumar tum basita me habit haram ke there duk pena ko ajo phelo chehila sita me nili tum la so katora dokok la se nili tum la so sai ke deng pon ke lalo ke bangkal bar mu chitong pon lo pini nili tum bang plikep ke chitong lo to la si pini ason hak thak sia ko mo arni ka prekta nili tum la son chipang rum pon po la so sai nili tum deng pon bomji tanah itu mah nalimen citan to ikima oh nilimen ke kasang tipi nalitan ikima nilimen ke rupali terang ti Lakhain ko ratrok doar baguri MSC constituency ka parlo jasemet lakhahini dalamara angkang bagan luti krong pli adung bin hum kiling arong ram lekhe arong anat kedam ke bang atowar bagan luti krong pli arai along langroi ke dodun koga jok langkang lempi et pen ajok arnibang kichoklem chodam pen chenglok kiso kiun e school college ke dam atowar ke laan vetlo laan cho takalilang dakiram rong hangarong pen chenglok tarapung borpung anat ke dam atowar anta bangso atowar pen si ke dam ke bang ilo sida me bangso atowar kasimar pijia phanon puta saideng dilang lapen kedam tanga pora hut inut banghini local leaders atum sida me towar nang simar pipo pu kachi chakta
ningkan hini an bak ta dopo setame non puan ta thangnat asai kedeng thek ponlong lelang laswa jok si pini sai jok jepen rong asar pen chenglok mekara tumpen pherangke aphan chohang nang koklo pusi pherangke angno nang chethandun lasi bangswa towar prabjin pen kasimar piji aphan Karbengla Autonomous Council along CEM Tuliram rong hang local MC an parta Karbengla Autonomous Council Education EM Richard Stockby lapen local MLA Dorsing rong hang atum aphan chuni pon Duarbaguri pen Dorsing Tokbi report TK News. Militung akisung ke laporan yang tu mana nak hang ke ladani tung la chelap no pin lo. Abang so aja di sini ni tu tamer jola cito apa perang ke rong sile lang ke tamer tu mana hang lo. Tapi ni tung ke lada iskur bu tamer iskur ke tebok hedu. Ketek te dak le mahsor tung heta kithan ma inuet titi. Aso jadi de mahsor kong ko nama putini ma asrom lok ni tu iskur ke koi dung sai telu. Bihego somar benikang popelo somar anta dak polis kidung anda dak dulu ni tum la kecelat mowe aja ini si mili tum hitame nang tum hat pot copai glo no nang tum kemang nang tum kar I nang tum no ni to phana kan nang ta ki ko ki bang nang lihin milin ke pen kemang ke la polo je la non la min te thingla la halo ali a join lo ni tum ke la ali me senang ko ke da ma hubidalo pute lida tum hata me choro teji la pe je alang tum nangaya te be ni tum je chiteng ne un e la pe ne jong ri ni tum phana non ke da so thana panung ku lu pute ba na panung so tho sim mo ko ba ni le so da min di da panung lu ko gi la pe ma bang so to ma fan kai chak do ma ki dam tang na chi cha bang do lo the mu pe de tame te than lo ye ni tum phata me la da Duarbaguri chairman phata me ni tu ma si non la lekhe sang ho be ni tu dak je ali e afanda photo thai si ko episode tok si ni tu dak pidam lo chairman along pidam lo dak pe se ko MBC phan pon lo bon la ni tu chairman ta hi ni tu mata nang than lo je agre dolo ke binungkuli phata border pe pitching dolo asia tender ke pike dania te trang phasi pi mondo secretary ko mondo secretary da ke claim play pe possible mathala timuthi se signal phasi pe pide possible pide pe jo pe pini anin tu chithek lo long le chairman ye sar ko dong pa abang so lan nang ket lo pala nang aju long lo chari long lo ye akama claim play election patai tin na than lo la bang nang lihin ben ko pilok tu ki nelihin pen ke la lo mo pen la pong sa ni la to wa lo la ti pin ni pang la lo Barbaguria em sa am long hang ang litin ngangan kirap ke theg long tin pen la avek ko bang sin ni ni ta ke theg lo nelihin pen non thu bang ga ling si ta mi dak tem ti vek nang ko ini di bang ket no so no teng lu Ting kulute la ke kan rong sot kan ni so an velo ni lita sat buka ni so saring pun ke lang lit na ni kan thek long na an to sorong pi han ka pu pi lo an thak ni lit kun han lem ji bang ni ti the lo he ni bang ken ben ko pilok tu ki nilihin pen pudun jita lalo ane ang an sitame labang so tawa aphan la chairman atum sitame vidit chairman tum same nang than lo mane dak bin hum kiling phan tame la jitulan non bagana long chi o tawara long kang lem eda long aprang la aning lem de lang matidi tasu la border pitching bang ke dulu kusinang than he pente bok order nang lilu anta juga judun long kami la bang so pen kiklem bang ka vedera potong ke pa vedelon ne ko sonela an bang kenile tum bang chini dam de delus kami piniar ni tum bang ga tawara bang chila ta thai bedin lo kasi ahok alang litum kiklem pon hengno punili udam de alang litum kiklem pon misen masih kidam tang lanon barikha rui sitamilara ko sorong kia so arong phantamia hala tawar pe renan whatsapp ula lang paking ki dolong rai ta klenti kasi ning thi pon lon nilitum phan sitame la dam tang ke hoito lang litum pen kiklem pon pacitangun e ta hailo mine tasila non ki bang gilang bang ke lang litum tani litum phanta kidu kisung lu pen nang lang pon pen nang hon pon pen la bang so tawar bang prabjin pen nang bonai pipona sonte mesen ji kusini lihin ben semit la lang litum sitami la non ke bang jila election aprang bang ke la litum phan sitami la osomar skur ki dun ki bi ki thi amumara tum phan an sitami lang pon pen jin so pon pen la bang so tawar bang prabjin pen nang
kaselmat pipon ji apansi nilihin batame kladak pen chuning ridun lo bat ninga klong man sitame chuning ridun thulo la an hil milam sisa nangli ok arlo kiso topik pen nangli se kachilang cha phan kadure do ikma amar jiwana dawai nangli anam kijum pen long ikji amar jiwana dawai lake nangli ok arlo akiso ason do anta kipa methek aja kong do labang swa dawai kilong je adim lake difu bokajan contact number 70026555078 dokmuka contact number 9101681010 Jiri Kendeng contact number 9365117925 along Sitame Long Ikji.